Alhamdulillah diberi kesempatan untuk merasai 5 Langkawi 2025 sebab kita dah plan daripada 2023 tapi kata kita hanya mampu merancang tapi Allah menentukan. So kali ni 5 2025 pun kami actually plan untuk datang dengan 2 keluarga besar tapi orang kata kekangan tu kami sekeluarga saja boleh pi kali ni. So actually this is our first time untuk 5 Langkawi. Umur 30 baru sampai hampa weh. Ya Allah, tapi tak apalah, rezeki dapat bawa anak-anak merasai tengok kan. Pengalaman 5 Langkawi untuk pertama kalinya, alhamdulillah dapat rezeki tempat cantik, tempat cun. Yang ni kami tunggu dekat depan Tulapul yang mana kat sini memang selesa lah. Ada toilet, ada booth, tempat makan semua. Memang cantik lah, tapi yang ni kena bayar lah parking RM5. Okey, ni beberapa aksi akrobatik daripada jet-jet lah, daripada Russian Night, daripada Mekamoto Jet Malaysia dengan Jupiter daripada Indonesia. So this time kami tukar pot ni dekat berhadapan dengan Laksaikan Sekok, tapi bukan betul-betul depan Laksaikan Sekok, tapi sebelah sini yang mana dia bahagian tepi sikit lah. Tapi pot ni pun ngam lah sebab parkir kereta pun senang. Kalau kata hujan pun buka bumbu kereta, duduk kat situ je tengok. Ni lah Jet Mekamoto yang orang duk kata tu. Kali ni Parlimen TUDM sendiri yang bawa untuk aksi akrobatik. Actually kami memang standby dah earmuff untuk baby sebab yang ni kita kadang-kadang kita travel ke apa, so benda ni boleh guna. Dan actually benda ni pun sangat berguna bila tengah tengok Jet 5 ni. So then petang tu kami pergi Laisat dekat Resort World untuk tengok Maritime Show. Memang fun lah, tapi kat sini memang susah sikit lah nak parking. Kalau lambat tu saya bayar-bayar, tapi rezeki jugalah dapat tengok